imay nga upat nga or indem nga individual kun sa sino digiti indem sir kagay inem sir nga may nga tao di balay kit ko ujay tuwa ni Tomas ken ni Espino Bangad digiti titangkel yo isu ti uncle ko. Malapsit ka dijay duwa dijay met upat angkom amu dagi jay nga kwa isu ti Armida. Okay, anat oras idi bumaba kayon or from kinu nga di ba kun nada ka alan no mga tugod gamgamit yon kasay imbaga daging tingali sir ti imbaga ta kanyami agrubat kay latta ta mapantayo tatta ijay ipugaw ta intay ipalinis na gitay nagnagan nyo kasi no ang kayo sumurot tatta ta PNP ti mga lakada kayo may balod kayo karkaro nga narigat ta do ti mausar nga kwarta isu ti kaslang pangbuting na kanyami so nga idi oras talas 6 nagsagana ak basta ni Willie ni Ferdinand nagsagana jay simurot kami kanyada. Voluntaryo kayong simurot hawan ti pinersaan. Yun sir. Voluntaryo. Okay. So na ipanadakin niya hindi ko sir. Idi naglugang kami napang kami jay ko sentro Pagudpod. Pagudpod. Okay. Jay meti in pababa ko man ijay lugan. Bimaba ka. Ni uncle mo nga Willie nga Rodo Ferdinand nagbati jo nagjilugan. Sumit nagbati jo nagjilugan sir. Okay. Then imposter da ka into opisina da. Idi konket kunadang umunikak ijay opisina da. Ijay umunikak. Ana diam tawag daking ka? Ana tinubrada king ka? Ijay dagi di opisina. Namagin danon to iti naggargarawak idi. Antoy nga munisipyo iti nagbayagan ti kwa unit. Kinti may sakit dagi jay nagnagan no dam ammok. Iti baga kanyada akit sak ammo dagi jay ipakpakita dang ako Nagnagan kada pictures. When that. Then insublida ka madla to sa. Idi nalpas ti jay sir ket dinamagak pa lang no kayo magmotor kadi. Bag kanya dahaan. Kasi nga road itulod ta kalat nga road din ta di man magmotor. Ya intulod iti motor ito. Ape kanda ka kumat motor mo no agsubli ka la di ba sa? Wenti kayat dakit ag motor lang agawid no ammok. Nga pumit mit kayat nakas jay ti mapasama. Isudan ati nang itulod kanyak nga kwa nga nagjay balay. Nagmotor kayo. Wen sir. Ngam ni Willie adin jo nagtilugan. Idi pumanawak ijay sentro Pagudpod yung may opisina dan napandamit laing. Diyan hangkay nakit-kila di ko sa kaya tungtungtung yan. Kaya sarsaritan. Haanin sir. Tabag man sir kunam nga siya lusod da no nga unit ang